Together, growing in faith, changing communities. Simoni kaJohanesi uyangithanda na wadabuka uPetrus ngoba washo kuye ngokwesithathu ukuthi uyangithanda na wathi kuye Nkosi wena wazi konke uyazi nokuthi ngiyakuthanda wathi kuye yalusa izimvu zakho bahlobo abathandekayo enkosini esontweni lesithathu lenkathi yePhasika umhlaba wonke usasese sonke sijabulile ngoba sikhumbula loluthando olumangalisayo uNkulunkulu aliveza kuthina izidalwa zakhe ngokuthi athumele indodana yakhe kuba izosifela ingagcini ngokusifela kodwa avuke futhi kwabafileyo into eseyigudwe iminyaka ezinkulungwane ngezinkulungwane
khona-ke engithanda lapho ukuba siqale sidlule khona ukuthi sikhumbula ukuthi abafundi ngesikhathi uJesu esandana kuncanyulezwa bebehleli ngokusaba nangovalo bezibalelile endlini engenhla ekamelweni phezulu besaba phela abantu. Ngicabanga ukuthi into ejwayelekile kuthina sonke uma kuthatha umuntu mhlambe obalekile empilweni yakhe noma umuntu okade ucasha ngaye emsebenzini mhlambe uyasukwa kuleyo unit okuyona useyiswa kwenye bese uyasala uvela obaba kuba khona ukusaba. Kodwa baqinisiwe yithemba lokufika kaJesu ngaphakathi kwabo ezethi kubo uxolo malubekile kwathi gidi kubona. Njengoba besilokhu sizwa-ke kulamasonto aphelile ukuba abafundi nabo bese beqhubeka-ke manje sebenesibindi bengasabi muntu behamba beshumayela ngaleli gama behamba bekhuluma ngalo Jesu amaJuda ambulele kodwa ovukile ngaleli gama likaJesu okuphiliswa ngabo izidalwa nabantu bakaNkulunkulu. Uma ulalelisisa kahle namhlanje esifundweni sethu sokuqala baphinde futhi abafundi babanjiwe izikhulu. Ngithanda umbuzo ababuzwa bona ukuthi kanti nenzeni na? Saniyala nokunyala sathi ningafundisi ngalelo gama, kepha bona benze njani? Sebegcwalise iJerusalema. Ngoba phela into emnandi umuntu kaNkulunkulu awukwazi ukuyifihla, iyafihleka lutho. Noma kuthiwa uthi hayi ngizoyibika ngesonto elizayo, kodwa ukhona umuntu oyedwa ozomphutshuzela ngoba ufuna lobu mnandi obungaphakathi kuwena ukuthi bazeke bubonwe. Ngisho noma ngathi uyabufihla nangendlela ozobe wenza ngayo uhamba ngayo ngalelo akuyona indlela yakhe le. Ikhona into emnandi emkitazayo emjabulisile. Ngicabanga ukuba banjalo nakubapostoli abalandeli bakaKristu bathi hayi-ke gede-ke manje asenandaba sizokhuluma ngaleli gama. Ileli gama ohleli ngasethempeleni engakwazi ukuhamba. Bathi abafundi asinagolide asinasiliva kodwa sithi ngegama laJesu waseNazaretha sithi sukuma uhambe. Kuthiwa wasukuma watshakadula njengethole wayongena naye ethempeleni eyodumisa leli gama likaKristu. Yilo leli gama okuthi uma sibhekene nezinkinga ezithile uma silimemeza ebese kuthi gidi, bekuthi noma mhlambe bekumnyama indlela ingasabonakali ebese kuphendleka kukhanya kuba sesibize igama elikhulu kunawo wonke. Abanye abahlabelela kahle bathi lithi igama elithi Jesu liyanganelisa liyangihlabelelisa. Ngoba uJesu bahlobo bami nanamhlanje sigcwele indlu kaNkulunkulu zodumisa ileli gama likaJesu. Ngoba ilo nalo wethu uyazi ukuthi umenzeleni empilweni yakhe. Yikho kwesinye isikhathi abantu bethi awuyiyeke lento yakho, wena bese uthini cha ngiyamazi mina ukuthi wenzeni ngaphakathi kimi, ingakho ngeke ngize ngimyeke. Uphambana nezikhukhula uyodumisa uNkulunkulu ngoba uyamazi ukuthi uNkulunkulu wakho
uza kukhipha kulezo zikhukhula akuhlomula hlenge ngoba ufuna ukuba uqhubeke umdumise njalo. Abafundi abasenakusaba abasenavalo ngoba bayamazi ukuthi uJesu uyabanqobela. Sengiyalifisa lelo themba elinjalo nakuthina esizibiza ngabalandeli bakaKristu ukuba nathi sibe nayo. Umuntu ongenwe uJesu kumele ukubonakala ngokwenza kwakhe. Izenzo zami aziveze phela ukuthi ngingumlandeli kabani? kaJesu. Ngingakhombi indlela ebese ngenze njani? Ngiyajika. Siyayibona imigaqo yethu angithi. Siyahamba ngo-freeway angithi. Kuba khona lento kuthiwa ama-signpost. Nike niwabona? Akhombisa ukuthi iMontclair is 50 kilometers angithi. Lake nawabona efika la eMontclair. Agcina ngokukhomba ini indlela. Asingabike njenganawo. Asikhombe indlela bese sihamba. Ngoba uma senze njalo, nesinye isidalwa esikubonayo, oshumayela ngokuphila phakathi kwabo, bazobe sebedumisa bekhonza uNkulunkulu okuwena bese beyamlandela ngokujabula. Asambeni evangelini. Jesu Kristu uvela ngokwesithathu. Abafundi sebelahlekelwe yithemba. Usethini uSimoni, ngisaya koduba. Baphendule bathini abanye? Hamba nawe. Phela kwesinye isikhathi abantu bakaNkulunkulu abehlule ukuzimela sodwa angithi. Sifuna ukucasha ngomuntu. Hayi asikwenza ukuthi ngoba uzibani uthe. Wena wathini? Hayi uzibani uthe. Ngeke ngixake ngize abantu bakho hayi bathiwa jama. Akabuzi ukuthi hawu hayi. Ungiphica umuntu exuma. Uxumelana hayi mfethu yaxuma. Nizotholana hayi asazi kodwa kusenjani siyaxuma. Baphelelwe yithemba. Bathi ake sibuyeleni kuphi? Ekudobeni. Into akade bevele beyenza ngaphambi koJesu enze njani? Ababize. Kodwa uyishintshile uJesu ini icareer yakhe ngoba uthe kusukela manje senizodoba ini abantu. Babuyele emuva ke bona. Bayasebenza ubusuku bonke. Lutho kubantu. Engiyacabanga babedinwe kanjani. Mase kusa nansi indoda ethile lapha iyakuthi nibambile yini? Hey sasingaphindwa kanjani kini? Awuboni ukuthi akukho lutho. Akune sicefe wena awuboni uhlekisa ngathi. Khona bekhathele, khona bedangele bengabambanga lutho, basanethemba baphendula kahle. Awu isineke abantu bakaNkulunkulu asifunayo uKristu uthina. Ngoba sesabane inhliziyo zenkulu. Ngisho umuntu uyambingelele senawo sawubona na ukuthi uyasimayila. Hey uthole nje uyebo nzima kabi mawuthola kodwa. Umuntu sawubona ubonana. Awubekubingelela. Uthi lo mlisa ke hayi ke ake niphonse inetha ngala. Utshela abanye oprofessional. Balalela. Yezwi? Balalela basebeyenza. Mhlawumbe omunye ubezothi hey sisebenzile thina ubusuku bonke siphonse nala uthi siphonse khona asizange sibambe lutho asingeni ke leyo nto usimoshela isikhathi. Kodwa balalelile bakwenza lo mlisa abatshela bona. Kwenzakaleni? Babamba izinhlanzi. Isilungo sokulalela. Kwesinye isikhathi ziyaziphutha izinto ezinhle ngoba asifuni ukwenze njani? Ukulalela. Izibusiso uNkulunkulu asibekele zona kwesinye isikhathi ngoba sithe uzibani nozibani angingeni indaba yabo ngeke ngizwe ngabo kanti uzibani nozibani ibona kade bephethe ini okhiye bempumelelo yakho. Kodwa ngoba ngibasidelinile ngangabalalela usele ukhona. Abanye nkosi ngabe kade bapronyothe emsebenzini. Kodwa ngoba bafuna ukulalela uzibani ngengitshelwe mina. Ngizwa lo mabani mina angikwenzi ukuthi kanti lelo bekuyiqhuzu lani lempumelelo. Bathe ngokulalela abafundi babambe inhlanzi eziningi. Usiyabona unyayibo inkosi
kuthiwa uPeter wayezidobela ke nje ehamba ubusende amen wathatha ingubo yakhe wembatha wagxuma emanzini kanti ayenjani ukubantu washova waya kobona bani uJesu mabefika usebeni manje inkehlingehli yamalala nansi nenhlanzi iyangqaqa basebenza ubusuku bonke ngiyacabanga nendlala injani ibhokile useyabamemela uJesu esizweni funa ukubakhombisa ukuthi unguKristu ngempela useyathatha lokade ejwayele ukwenza nami ephila uthatha isinkwa uyabanika kanjalo nenhlanzi thema iseqedile lokubonakalisa kubona usephendukela uSimon Peter siyakhumbula ukuthi uPeter benze njani ezinsukwini ezimbalwa ezedlule wayetheni ngiqinisile angimazi lo muntu ngoba Nkosi yami hayi angimazi mina lo yathi yaqhamuka nentombazana hayi bo nawe kade bewukhona laphaya athi wentombazana ungangisukeli mina angiyazi le ndoda mina afike nomunye ayikha izwana izwi lakhe wasegada angimazi mina lo muntu laseselikhala ini iqhubu ubeni kweni njalo uPeter ekuqaleni wena unguPetro kuleli dwala ngizokwakha ini ngiyacabanga kuPeter ukuthi kusakhona nemqondo edweni yoba ngempikile nje kazi ngisazoba yini idwala wenzenzani uJesu Kristu uyabuya uzovuselela ngokumbuza kathathu ukuthi uyamthanda yini na yebo umphikile Peter kodwa Peter ngisakholelwa nethemba lokuthi phezu kwakho ibandla likaNkulunkulu liyokwakheka isithembiso nesicelo sami kade ngisicele kuwena angisiguquli ngenxa yesenzo sakho sokumphika kukangaki nathi senze isithembiso simthembise uNkulunkulu ebese makuhamba kwendlela ngobude bayo uyasho njalo uFathi uNcomo ngobude bendlela mhlawumbe esikhathayo siphelelwa amandla kodwa bese sithi ngangimthembisile uNkulunkulu u1 no2 kodwa mawuqala kabusha futhi uzama wenza uNkulunkulu uyakupha amagrasiya uyakupha izibusiso wazi konke Nkosi uyazi nokuthi ngiyakuthanda uNkulunkulu Jesu Kristu yalofaka izimvu zami ebese uyamlandela yimnawe namhlanje uSimon bakaJesu Kristu yimnawe ekumele sibone ngamehlo ethu la ngekho khona ubulungiswa ebese siyakulungisa kuthi ngemlomo yethu sikhulume sakhe lokho lapho kufanele sakhe khona kuthi ngezandla zethu senze imisebenzi ezodumisa izimangaliso zikaNkulunkulu kuthi ngeenyawo zethu sambe siyokwenza imisebenzi yesabo abangadingi abantu bakaNkulunkulu ngikhona mina ngingumlandeli wakhe imisebenzi emihle mayichume phela kumina njengekholwa njengeKristu singabantu yebo kodwa simelwe ukuzama osithwele sakhe siphambana nawe uzohamba ugumzeke ukaphansi ungasilahli kodwa ummeme uJesu woza Jesu uzongilekelela ungisize ngoba nami ngiyafuna ukuthi ngelinye ilanga masungibuza ngithi naku Nkosi engakwenza ngisesemhlabeni ngizamile ukukuthanda ezidalweni zakho ezingabantu ngizamile nokukuthanda nakwimvelo osibusise ngayo bantu bakaNkulunkulu umhlaba uyashaya manje ingobani na bakhona abanye bethu abangayinakekeli ini imvelo awuzibheka ukuthi kwesinye isikhathi uplastic ulahla kanjani izinto ezincane khona omunye engangaya naye epaki nangu umgqomo laphaya ulahle iphepha ngithi mina nangu nje umgqomo hayi bakhona abasebenzayo hawu so nende umuntu osebenza akuthathela iphepha ulifake laphaya i-attitude yethu thina manje bekunani ukuthatha iphepha ulifake kuphi emgqonyeni omunye umpriest engisebenza naye nami ngelinye ilanga ngishubela ubanana ngiyadla sengiphela ngikulahla ngewini
ngawulahla ngithi ngalilahla ikhasi drive ufata wapaka imoto eceleni wathatha ikhasi labanana wandibuyisela emoteni wathi solilahla ekhaya kuphi emgqumeni angifundanga ngalelo langa angisalahli lutho makhona ufuna ukulahla emotini nami ngenze njalo ngipaka imoto eceleni ngithatha okulahliwe ngikufake siyokulahla endaweni efanelwe ukulahlwa khona ukunakekela imvelo nayo ekugcineni imvelo yenze njani iyasinakekela ngoba uma imvelo silimaza naku bese kuzoba nje kuloku bezwa bekhuluma amagama amakhulu climate change ubani abenze leyo yithi thina abantu izimboni ezikhiqizayo kodwa ke bositshela thina sibancane amazwi amakhulu yiko impela ano-gas emission anzima kodwa bese kushawa thina esinjani esingenalutho so asinakekeleni sithi sinakekele izidalwa ezingabantu kodwa nemvelo siyenze njani siyinakekele hawu thina abantu abansundu makunesihlahla ekhaya cabene naso kuthi sasenzana ngaso shaya phansi sivimba indawo kanti isihlahla phela yisona esisinika ini i-oxygen wena ubreatha ini i-carbon dioxide awungayishaya ibhiology madoda so asingalwi nemvelo kodwa imvelo siyenze njani siyithanda ngoba thina nemvelo sibandile kodwa noma unyathele umhlabathi kufana umhlaba uyahlaba ngethu unyathele ngesizotha ngoba uyazi ukuthi ngelinye ilanga wona lo mhlabathi uyofuya ini umzimba wakhe uma sekufika so ngakho-ke bahlobo bami njengoba ujesu ebuza usimoni ukuthi uyamthanda na ubuza mina nawe namhlanje siyamthanda yini na yebo siyamthanda sipheke Nkosi amandla okukuthanda ngokuthembeka nangobuqotho ebese uNkulunkulu ebusisa imizamo yethu yothando sizame izithandwa zikaNkulunkulu ukuthi sithande ngisho kubuhlungu kanjani uthande ngisho wena unjani ungathandwa ngoba uthando isipho samahala hayi lo namhlanje hayi ngiyakuthanda mfana ungikhiphe ngikhombe ukuthi ngithanda kangakanani utofuneka ngikhombise manje hayi wena ungikhiphe uyongipheparisha mina ngipheparisha hayi umathana namhlanje is so costly kuyabiza hayi nje abangani bami baya endaweni yokuthi manje ungiphi allowance ke akuma-allowance kuyabhuda kunama-allowance okuze esontweni kunamakusasa i-public holiday yangethu kune-allowance yakusasa yeholiday uthando olucostly kanti uthando luyisipho sikaNkulunkulu samahala la kukhona khona uthando kukhona bani uNkulunkulu la kukhona khona uthando nendlela ikona ethe uSimon Peter uyazi Nkosi wena wazi konke ngami uyazi nokuthi ngiyathanda akusho mina nawe yebo Nkosi ebuthakathakeni bami ngiyazama ngiyawa ngiyavuka ngiyakuthanda angisoze ngahlukana nongithanda kangaka kuyasho emhlabeleni njalo sothandana khona la nakhona le amen